Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşler. Men bugün Жаңы-Нукат мал базарында жайгашкан жол боюндагы чөп базардын бааларын сиздерге билип берейин. Бүгүнкү чөп бул бакча окшойт, а? Таксыр канча болуп атат? 300 сом. Ой, кол менен тосуп алыпмын го. Сатылышы канча болуп атат? 280'den olsa verirsin. Жақсы, боқ чөп та бұл, қамыш аралаш, арасындағы әлгі жапайы бедерлер аралаш. Бағасы 300 сом кен. Сұрасаңыздар, бері береді. Талқа тақсыр номер қалтырайды. Қалтырбайыз, мақұл. Андан кейін туғандардағы бір көк беде. Мұна бедесілерден? Қаншалыда екен şu беде? 380 сом. 380 сом. Қаншадан сұрашты? 345 сомдан сұрап тұрды оңдар. Шөпмен еш қыласыз ба? Дыйқан ба? Дыйқан, жақсы. Ака, şu көк беде ба болды ау? Қанша екен ұшыл? Есі жоқ болды ау. Мұнау адыр чөп бекен, бақ чөп бекен бұлар, экспорт сәп бі? Қаншадан болды шулар? 320 сом деп алып тұр. Сізде ме ака? Так. Мұнан дағы бір экспорт сәп тұратын мұнда туғандар. Бұл қанша екен мұна? 350 сом. 350 сом? Кем var? Қаншадан кетті şu çöp? Сұрап қойбадыңар ба? 330 кеткен. 330? 330 кеткен. Atmasa ekan. Bölmese ekan, bölüp satmasın. Ürün olmasa onu önce boraylı. Qancha ekan ekan şu kökbede? Bunun egasi yo'q ekan, 360 deyapti. 360 deb atadi, ha? Жақсы айтыптыр. Универсал базары. Универсал. Спарс yapqancha ekan? 320 ekan. 320 ekan. Nechta bor? 220 ekan. Mınау samanın neresi? Çivit'te satın alırız. Sizdiki mi? Qancha deb atıptır ekanlar? 250'de otavada şonday ekan. 250 ming deb. 260 so'm kem bor ekan. Aka 250 dan olsa veririz. 250 dan olsa. Veririz mi? Vermeyiz mi? 260 da olsa, kam var? 40'dan özü tobiga tanglab beradi bu. Buna eksport et, da bulda sizden mi? Qanchadan bul? 350 so'm bul. Eksport et. Mana shu bede hozir. Qanchadan ketdi shu bede? 340 so'm ekan. Qarasa 3-o'rinдағы bedeni qarangizlar. Qarasa mayın yaxshi bede ekan. Suuluk bo'ladi. Bu bayraqi beden kötüne teber. Eksport etib kuchlidan. Эме айтыңыздарчы, саман qanchadan satıldı akalar? Bunday realniy bolalardı. 278'den sattı. 200 yo'q, samandı o. 278. Samandı 260 dedi o ekan bu yoqdan. Men sal sarg'ab qo'shiladi. Canlı. Tazaları Tazaları qimmat turanilar, ular 70 280. O'zbekistonda kim manalar? Qancha? Yo'q, ko'paydi. Anam Bahadır çöğü qanchadan ketdi? Qo'yishmasa 350. 350. Bahadır çöğü qanchadan ketdi? 300'den getirdi. 300'den ketdi. Aldıyım asatdan. Ha. 320 getirdi. 300 ga Bahadır çöğünü tapsa boladimi? Al par çöp. Bo'ladi, ha? Bedellerdichi? Bedellerim 200, 340, 345, 350 keçe getdi. Mana shunday. Bugungi bozordagi çöp bozorning baalari. Samanlar 278 dediniz mi?
Aramda 300 kam vardı orada diyor. Aram 275, 265 satattı bari. Ova. Farsetini eski boptu. Kamı bor ha? Gördüңүздөр мен ушу менен жыйынтыктайын. 5 минутта бою мен сиздерге жаңы оокат мал базарында жайгашкан, жол боюнда жайгашкан чөп базарынын бааларын билип өттүм. Реалдуу бааларын дагы билип өттүм туугандар. Сиздер ой пикирге комментарий калтырып, кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мына беден өтө жакшы бед экен бирок. Kaçdan beri bedese şu beden? Kaça para kaldınız? 330'dan. Aa gitti. Malda kaça kaldınız? 55 mi son var? Malda 55 mi kaldı? Özü jıйынтыктайын деп atıp dağı bir kızıp ketip жататым var. Mına şu yerde bakça turabı. Şu bakçanın kaç dep turabı? 330 kam vardı orada. Ya sizden mi? 330 kam vardı. 330 kem var iken. ...330 kem var. Bakça жақсы таза çöp eken da. Таза çöp eken. Razı olasın ki. Akalar ne bağoldat? Şöyle oturup saman, как раз samandı alıstan görüp kanca satıldı eken de bileyin dedim bile. 275 so'm qilsa, ya 70 so'm qilsa bermaydi. Значит, dediniz 75 eken, berince ana beri eken. 75 deyapti bu yoq. 75 al 75'ten dedim, bir al deyapti. 80 de ver. Aka özü 78 satılıptır. Joğorda aytıldı. Indi öyle. 75 bu aka indi Bu al. bir geldi ama. Biraz sarı samanı Yaman gene. uzaktan geldi. Taşap beredi. Taşap beres mi? Ha. O tanışacağız bir kapıla. Men көтөрүп бердим келип кайра. Yok bilet pazar. Kelingіз. Е, жақсы бекен. İşler oğlatavı. Сәкен. Her sene Номеріңізді калтырганбызбы? Kaldırganız. Daha bir diktat koysanız. Ha, ayta беріңізші. 556 mına. Aha. 69 88 80. 556 мен 69 88 80 номеріне байланышқа шығасыздар дагы. Шөп тууралуу кеңири маалыматты алсаңыздар болот экен ушул кажыкабыздан. Жаңын оқат айлы. Жаңын оокат айылы. Жаңын оокат мал базарынын жол жээгинде жайгашкан чөп базарды ушу кишилер жакшы билет. Мына саман азыр сатылды менимче. Мына саман сурайлычы гана. Hamda sonra bir. Taşlısın sonra bir. Сура бериңилер. Kanserden doğru taşlısın. 270. suyu üstüne mi var? Бул сал чаңыраак орулган экен, а? Bak Germanski. Герман. Мына саман Bana bana çakırayım. Tamam. O bana. 270'ten бербей атасың? Жок. 75 дедиңиз болушун. Кичине бөлүп бербейсиз бе? Yok. Tura kese şu o. Güzel ben 5'in son. Alsa satar. 200 сом коюп берип коюңуз ака. 200 сом пул талашасыздар. Бармай аласызбы? Унабайсызбы сиз дагы? Эми бияга унабайт экен. Мына жерде бакча өбүп ака бул. Тоонун чөбү. Тоонун чөбү кызык болду. Шуну билейинчи гана. Канчадан экен булардын баасы? 300 сом кем бар. Жакшы го. Kança ketip duruş saman? 280. Saman 280 ketip duruyor. Kızıp kettik ko biz jıйынтыктайбыз деп атып. Так. Мына лагланын чөбү дедиңиз бе? Сиз чөп менен иш кыласызбы? Номерди айтыңызчы ака. 72 менен. 94 05 27. Ушул номерге байланышка чыгасыздар дагы кеңири чөп тууралуу маалымат аласыздар. Çöp sata ala turgan, sata turgan bolsаңыздар. Эми сата турган болсоңуздар, ал сатарлар өздөрү билет, ала турган болсоңуздар байланышка чыгасыздар. Раса жакшы чөп экен, а бул адики тоонун чөбү экен да. Ака барып алып келсе канчадан бересиз? Дагы барбы? Бар. Тоонун чөбү дедиңиз, а? Бул адики Так.
Мен ушул жерде ушу менен жыйынтыктайын. Сиздерге чөп базардын бааларын колдон келишинче билип бердим. Биз калтырган телефон номерлери байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Беде самандары сатылып аткандардын реалдуу бааларын сиздерге колдон келишинче көрсөтүп өттүм. Мына саманды ham сурайлыбы караке? Ошо саманды да сурайбыз. Bu saman kaçtan gettir? 270'den gettir dedi bu samanda. Buna gel. Biz düşünmeyen şeyler tuğanlar gördünüzler mi? Ve bu kişiye hazır lağlanın çöve dedi, toğunun çöve olmasa oradan kaçtan berse alayız şunu barıp. Ben efirden sırt karı süleşeyim bu kişinin 270'den buna saman gettir tuğanlar gördünüzler mi? Biraz sanırak Орулган эми комбайндагы начарраак болушу мүмкүн. Ошондуктан 11 мүнөт бою мен сиздерге чөп базардын бааларын колдон келишинче билип өттүм туугандар. Биз жыйынтыктадык эми точно жыйынтыктадык.